abusuafoɔ mo hwe ye nua ba fefefo ba so no ye other screen so yi wo de one ekese papa kyese ekukudam e de abre maame judge a odi ye maame akoso asewa ene odobroni asem oso omana ato saa judge no anim se wo ye beyifoɔ wo won na kire se dwuma odi bedi no dwuma odi kwakodi saa judge no wono oje no ho a onye next time so odi obi asem a obedi ne frenchem ondo omana to anim so ye beyifoɔ into what prepare saa judge no on prepare no on twen no mumie ntie nan abusuafoɔ wo ho da bia me ka se wiase no kora ye ba akopɛ maame judge you say prepare yourself anan no pay message a me tiga me nya ye ne se na omadi asem no apa asem ni mu be ka no kora no asem no omadi ewi my postmortem kire say autopsy na ba asem man ga na mu no enti ba me judge since I no pay my one o saa because me meti am ka cho me ye beyifoɔ e me meti aye ko ade a mo ye ye no ade a mo ye ye no decision a mo take ye ne se ma ne me enu nyina nye kuna maka aye ka si enti ma me judge hwe yie si hwe yie na me be du dwuma so be du dwuma be din kosia any snap ba ye wadwuma asem o so wani asem yi ene na ye nua bai o se odi nkosua ne snap kire se obedi maame judge obedi udwuma papa sanse wabua attention se asem na di ye no amfa kwam team legal wife fo se amfa kwam amomu enti wo de omde wo beye ahanam amonse ye nua bai o so ye baifoɔ enti wo hweyie chese won ode bro no maame judge unimu nyame akofa nyame o antisa dwuben kofo di bedi wo media we so no aya critical sister yesre nyabotrama judge wate nyabotrama no enko osi ya na muko meeting mo hwe takrama na asa muko meeting no asema mo kan meeting na ase chese beyifoɔ meeting na ase no ene se asem no o ma di awie dadaada o ma en postmortem chese o ma en autopsy o ma pensem adi abuabo akoso ya sewa maame judge sanu Debbie